evde Muhammed ve pak û selameti be divan roja Davida ve şanxana lise gele pirtûkên hêja çap kirin. Di nava kitêbana da yek jî kitêba min bû. Nava kitêba min şahidekî Komkujiya Geliye Zilan Tahir Nas. Xebatên me dîroka devkî da me çar kitêb dixwest em çap bikin. Ev kitêba yekemîn e. Wan kitêbe din jî em çap bikin. Ev kitêb zar zimanê Tahir Nas ku ev çax civanekî 12 salî di nava Komkujiyê da cî girtiye. Di nava Komkujiyê da du gula birîndar filîtiye û qevmandina wê rojê wê demê ronahî dike. Hem aliye bîranînên Komkujiya Geliye Zîla û hem jî zêdetir fehamkirina serhildana çiyayê Agirê ji me re dibe alîkar. Di vê kitêbê da 5 beş henin. Di nava van 5 beşana da dê hepevîn henin. Ev hepevîna me sala 2011, 12, 13, 2015, 2017, 18, 2019 da me Tahir Nas ra kir. Vana daha hevale me kir. Wanî din jî me bixwe û hevale xinî kameraman va tevayî me çê kir. Kitêb 145 rûpele zimane kitêbê Kurdî ye. Daviya kitêbê de jî 20 fotoğraf heye. Ev venena daha piranî ye Tahir Nas'ın ciye erdnigariyê ciye em bêjin Komkujiyê derbas bîye. Me wan derena fotoğraf kişandine û hinek jî fotoğrafa me û hevalê me re tevayî xewat kirine. Fotoğrafa wana jî me tev kişandiye û kitêbxana veşanxana lîsê kitêba me çap bû. Destpêkê ez kar û xebatên veşanxana lîsê dixwazim bêjim ji bo millet me ciya şanaziyê ye. Hemû xebatkarên veşanxanê re ez serkeftinê dixwazim. Bi rastî jî tiştê herî me xweşxal dike. Salane veşanxana lîs bi pêşengtiya gekê Lal Laleş van xewetana dimeşîne, bênaber dimeşîne û edebiyata me bi kitêba ve zêdetir zengîn dike. Dema me xebata dîroka devkî çêkir gelek şahadan ra me hepevîn çêkiribûn. Van salên davê gelekî wana xatirexe dünya ronik xwest. Tahir Nas jî dünya ronik xatirexe xwest. Sala 2020 meha tebaxê roja 80 da evî jî ji me xatir xwest. Em jî re dijin Xwedê bira rehmet şa bike. Yalîkî ez gelek şad û bextewarim ev kitêb me çap kiriye. Lê aliye din jî bi rastî ez gelek xemgînim ji ber ku Tahir Nas ev kitêba nedît. Me gelek dixwest em bigîjîne Tahir Nas lê nebû. Dîsa jî kitêb hate çapkirinê ev jî wek tiştekî erenî mirov dikare penase bike. Daviya her Komkujiyekî, daviya her qetleamekî da bi rastî sedan hezaran bûyerên gelek dramatîk, bûyerên jan, bûyerên êş, bûyerên trajedî mirov dikare bêje gelek çîrokên balkêş hene. Yani ev kesên nava Komkujiyê da cî girtiye, an ji malbatayê cî girtiye. Bi rastî jî tena serexin mirov dikare bibêje dibe mijara kitêbekê, dibe mijara dokumenterekê, belgeselekê û dibe mijara muzîkayê û dibe mijara romanekê. Li ser Geliye Zilan gelek sal derbas bûn. Îsal em dikarin bêjin 9 sal derbas bûn. Hinek rastiye
geliye zilan hatına qamandını zu dereng derkemne holi car cara henek neviskar da bejin un akta nevisinin der dorexe bukolun ev xavata meji mruvt kare beje ya tarnas me der dorexe kolant uvan kitebe deneci vak vi şekli vi rengi ye bibe Armanca me deve kitebe da beri her tişte mexus ki em evi kitebe vak hafıza xara qeyd bikin aki deneci em nehilin bira ev mesele ev buyer ev qemmandan ne bir kirini mesela me heri mezen heri gran jibona konkuzya geliye zilan bira ne bir kirini mirot kare penasa bike براستی هم جبان دولت هم جبان جماعت مرو وان کنکوژیانا بوینه و وانا را رو ببینه افتشتکی گلکی گرینگه جبو سوی دسا رو بون تشت حرجادریه هری مزن دوکومانن متریالن yani van kesin em bijin nava qatliamı da cigirtene lazım emre doküman ana halde kayıt bike arşiv bike bira ev tiştana neni birkeni ev çağ merov dikare henek birina bepece merov dikare ev ardingariya da em tevayı teda dijin millet emcimar millet nüfusu ana zede merov dikare daha başlar hedef am bike u jiyaneki adil u ekhev ji pek bine me gote yani دیروکا me, hafıza me, zamane me, bira ne bir kirne, peviste ev kitebana ori nifsandine, u jibana viyaji me gelek hevilda. Armanç disa bejim, ev tiştana gelek zuteni bir kirne, brastici kesek zede isa dorferahici, servan xavatana nasekne. Jiberuya emna soy disa emser nesekinin 10 saat 15 saat şundadır ya veri bir kirini jibona yaji ev xavtana meçekir u armanca me ev ekün ev xavtana her bedome yani mirov tkare be vana va be van xavtana va ru veri cem hevde evi ji baş dizanın civateki da ru dema ne hata çekirini yani cemaate da ne demokrasi peş dikeve ne aşiti çedibe ne ji aramiyeki baştır çedibe yani cemaata meta megote ambişin bir kirin bir evek nexwaşiyeki jiberko ne arşiveki meheye ne kütüphaneki meheye ne devleteki meheye jibona ya henettiş mesela hafıza insana da dimine u geleki ona ji ambişente bir kirini arşiv mirov çıxas xavata arşiv bike ev qasr rinde jiberko arşiv her tim hin tişta dine bira mera ev xavata me ji prani arşive yani xavata arşive mera dikare binav bike yani van xavatana da dema mera xavati براستی جی خواهد که دیسیپلینی متفکرانه که دیسیپلینی شرطه یعنی امن خواهدان آخته تدکی دبیجی از دخوزم جار کردنی بره اف مثلا جار کردنی چه نبین جبر که دم آخته مرا دیرو که خانه بریر و رو نمینه دی معنی که امن کنکوژیانا جار کردنی به دوباره کرنیشه yani em gelek servan mesela sakini bun em çun gelek şahadara me haber da me dukhust yani em zare bana van tiştana bigrin u bira neçe bin axe jibana yaje peviste mirov xaneki beşine mirov xaneki xbo estine mirov xanek jana ji his bike emna nevon ev xavatana meşandin brastici gelek zahmete از اوی چما دخوزم ببیشم جبر که دولتی ناسکنه دولت جیخ ناسکنه دولت هر تم دخوزه وقت دستین ویجه کیجی اواجی تونه بکه بده بیر کرنه
bide bira kes van karananeke û bira kes servan tiştana nefikire. Devlet çi tiştê esat ke, ez dixwazim vêrekê mînakekê bide. Sala 2013 geliye Zîlan mirovek dixwaze ciye ada xeybe ev jî ciyekî komkujiye gelekî navdar e. Êrekî dixwaze duwar bikişîne ser ciye qetleam hatiye çêkirinê. Diçe hene cîna jî destûr jî dixwaze, destûr jî didinê. Paşê devlet dema fehm dike ku em ne dixwazin ciye qetleamê duvar bikişîne û biparêzin û sibê destpayêrekê tixne wek ziyaretgehê. Devlet hemende tê medala xwe dike û çar destûr da îsa jî wan duwarana herdişîne. Yani tersa devletê tiştekî ha heye, devlet dije yani rojekê ev tiştana derkevne pîşiya me. Ji bona ya tiştê ha sedî set naxwaze millet ji van tiştana ra mijûl bibe, ji ber ku ev dixwaze van tiştana bide bîrkirinê û şopa vana holê rabike. Yani dizane yani raya giştî ya dünyayê rojekê ye bînin dayne pîşiyana bêjin we tiştekî ha kiriye. Ji bo van mesela ne devlet naxwaze em na tiştana kesek bike û kesên ha duwarek jî dikişîne wana ra astengî derdixine. Yani devlet naxwaze hafıza komkujiye bisekine, yani ev hafıza deje bira werî tinekirinê. Wek me gotê dixwaze wan çixas em bêjin mekan, şop û roj rêça ekî komkujiye heye ve dixwaze wana hemiya giştî tune bike. Ez niga me gotê yani geliye Zîlan, tarînas geliye Zîlan, gelo geliye Zîlan ciyekî çawa ne? Ez dixwazim jî hinekî wek erdîgariyê bidme nasînê, hîdî. Em ê paşê jî derbasî ser gotinên tarînas bibin. Herema geliye Zîlan ele daxê dest pê dike, hetanî bajara Erdîşê jî tê. Mirov dikare bêje cîkî nota em bêjin Patnos Erdîşê û wan derana dimîne. Rojhilata ya da Muradiye dimîne. Ev jî navçeyekî wanê ye. Paşê jî ya li başûr da jî behra wanê heye. Başûra Rojava jî aliye Bitlisê dikeve. Rojava û Bakur jî bajara Agiriyê dikeve. Mirov dikare bêje sınırê Türkiye û İranê û ciyekî ha çiyayî û bilinta dimîne. Yani navça Erdîşê, Çaldıranê, Patnos Xamburê mirov dikare bêje wî çargoşê da herema geliye Zîlan dimîne. Dîsa wan derina çiyayê Sübhanê heye, ye tendûrekê heye. Geliye Zîlan da sê mele avê hene, evna giştên bende ve Qoşkopriyê da derbas dibin û paşê jî her avek riya xwe da diçe digihêje behra wanê. Sê çiqa geliye Zîlan hene, ev her sê çiqa jî nava eşîre hatine binavkirinê. Nava çiqekî Bekir ye, ew newala Fedê êrekê heye. Nava çiqekî jî ya Hemwê ye, êrekê jî newala kuştiyan Ada Xeybê jê ra dibêjin. Çiqa sesiya jî ciye Hecî Derya ye. Bi rastî jî herema geliye Zîlan heremekî mirov dikare bêje Cenneta Zozana ye. Gelek eşîr henin, em bêjin wek ya Hemwê, Bekir ya, Heyder ya, İskî ya, Hecî Derya, Celal ya, Birûk ya, em ne tenê derkevne wan Zozana. Cana hinek Zozana gundek an jî di gund tê da konexe vedike.
Ereki brastici dema demsala baharı da zozan neval مرد کاره بیچه رنگ به چیچه که با بیناخه مرد بینایا دگره براستی جی بهنا گیاجی ایرکی گلک خوشه ایرکی گرمه بکی خوشه هیه آوا گرمه به براستی جی بودن درستی گلک باشه دارستان گلکن لبلی ev darana gelek ona hatine beşin jekirni armançı evet bir mirov zeyde xennedne ve şartını akidini ji yala edebiyata medaji ereki çiroka hasu nazi heye evaji geleki navdare akidini ji an herema da gelek embejin pencarji teni hişindi ben yani vakt terso mende si rbaz kulilk eftiştana şehreki hişindi ben akidin işi geliye zila bxo ciyek konkujiye gelek hanin vakt navi embejin pertak nevala kuştiyan ada xaybi Hasan Evdal Melk nevala Fedi nevala Bebo u çakır bek مرد کاره بیچه امناجی نوانده کنکوژی بونه سال 1900 دیو دا دولت قانونه که دردخه و 20 ساله ایره که وک ام بیچن حرم قدخت دی بناف کرن و تو کسک ایره که دا ناشی باشه گلک سرگون چه دبن ام بیچن حبس خانه آدانه گلک هست کمینه حبسه پشتی دولت ایرکی قدخت دکه چون هاتنا ایرکی قدخت که او ایرکی گشتوه مثل هارا دولتی چرتکا دولتی دبه هنه کس هنن که ام بیزن تاپیه آنا دم عثمانی ده هیه لی دولت تجاره نشتی آنا آخاخ بکار بینن داوی کس این سرگونج دبن گلی که آنا ناز ورن گیم کس دز برن و گلی کسی زمان خه bir dikin gelek kes keme ona je disateni erdişi da ciddigre devlet başı megot yani dokhoze mesela ev tiştavari birken sala 1980 diyor da 1100 Qırgız helde de dine be Turgut Özal bu evi anini mesela bu redbe dinin erki altın dere günde altın dere heye başı Kırgız'ın nave göndertkhane ulu pamir ten erki bcidon ev gündana ev derana ye Kurdoviye le devlet kararı ki ha degre başı ev Kırgız kiştevine korucu yani مرد کاره بیچه مثلا گنده نوتا خروز ملک کله خستکار کاردوغان که وان داره عشیره اسکیا و عجوه هیه yani devlet dokhoze ali ki vabere vari bir kırını ecanuga geliye zilan parça ki serhildana çiğ agiriye em dokhozin bir eva mesela başta befhem kirine em hinekî behsa serhildana çiğ agirî bikin devletê çi qarar hilda bûn hem ber ya em bêjin çawa hem ber ya millet tavraxa danî û paşê jî çi bû em dokhozin hinekî evî bêjin ji ber ku serhildana çiğ agirî baş warê fehm kirine mesela geliye zilan u tarnas bixoji ye başta be fehm kirine وقت ازانین سال 1925 da mesela Şeyh Said çedi bu demek ki konda tekdiçe yani evden bazı de karakse karşı vani van derna zede hareketi kektene yani embejin millet ereki nava sükuneti de dışya jiber ku hem dure hem ji millet agahiye vana teneviye zu dest bekri u xalas biye
باشه باز جیه نولا بازینه تنی بیهستنه باشه دولت قانونه که در خیلی نوه وی قانون ویا تاکرور سکون قانونه سال 1925 مه آداری دا در خیلی یعنی دولت دخوصه یعنی سکونت که چه بکه وقتی زانی سال 1900 دا هم بیشن دم ایتاد ترقی پیشنگتی یا دا چخواست پلان چخواست پروگرام هاتنه چه کرنه همی خواستن کردان مثلا آسیمله بکن کردان تنه بکن بنگه های اوه یعنی پاشی سال 1925 اختا دم شرق اصلاحات پلانیجی چه دوه یعنی او دم سروک وزیر اسمت اینونو به خود ده و خود دبیجه او چاخ او روزنامه باقی تاشی او گوتنه یا درکتو یعنی دبیجن ام سر اساس یک زمان یک دین یک ملت ام دخوزن نتوکی نو انشا بکن که هم بری وی تشتی درکه یعنی ترک بونی و ترکچیتی درکه اما وقت سیستماتیک سی بانا تنه بکن یعنی ام نیرنا دولتیه یعنی دما مرالی دنیر ام بیجن هماسا قدخه کرنا زمان کردی هیه سر کرده هنک ام بیجن قدخه بون هیه سریاج میرو دم آخته کردی دنویسن کردی کتاب چاپ دکن بلکه سلا چه دکن آنجا هنه کسا کردی را خبر دادن براسته جی او آلیه که جی او پولیتیکا دولت جی دشیپره دکه جبو سریاجی دولت دو خوزه سکونته که یعنی بوان یاسا و سکونته که چه بکه ملت جی راستی بونا خهنه که دور بخینه ایجا دخوزن بیریاره که زاگونه که دردخن ملت دخوزن نفی بکن یعنی سرگون بکن تین ایره که چخواست مثلا مروه 5 هونه نوع جماعت دا بیشن کسین اولدار کسین بیشن سروک عشیران یا نافدار وانا دخوزه گشتی اک بکه چاخانا دیار بکری عرفا مردن خنستک مان شرنا خاقاری وان درنا همی کسا گشتی اک دکن تشتی بالکش اوه گل کس تبل سرهلدانی نبونه وانا جی سرگون دکن داوی دا سال 1925 دقیقه زفستانی دا دم در باز سال 26 دو هیدی آلیه آگری بازی ده او عشیره انبیجن مزن یه سیبکان جلالی رد که واناجی دخوزن مثلا اک بکن ناو وانا گشت جم دولته هی دخوزن وانا گشتی سرگون بکن او چاخ برو حسکی تیلی وانا شیخ القادرانا ای باخانا ای سابق نظام تیمیر شمس که امنا گشت امنا آقا بگانا گشت ناوه وانا ناوه امبیشن کسی موری سرگون کرنی دا جی دگره آکی دنیشی مثلا و کسی نوتان نومان خلوصی افندی جی دنویسینه جبر که اوا مثلا رولکی یا بروکراسی دا گلک هیه جینیا نوتا ایدری و بایسته گلک چیا دا مثلا جی بروکراسی دا جی گرتیه داوی دما اف سرگون چه دبن حسکریه که برو تیجه را دبیجه دولت تیجه سرگون بکه بروش دیجه یعنی از ناس اکیمه ناس دولتیمه از مجرد خدمت کریه یعنی چما ما اک بکه ما سرگون بکه برو پاش زانه یعنی یه بیا اک بکن سرگون بکن بروجی نوع عشیر دا مروه که ناس کریه هم بر روسا شر کریه نوع مالبات داشته هم بیشن گلک تجربه یا هویه داوی کره بروت دیشه اسکر هاتنه در دور مالی گرتنه بروجی درد که بازی دی رید که ده چه گنده خد چپته که ایره که شرک چه دوه مروت کاره بیجه سالا 16 گلان سالا 1926 دا اف دیروک دوه دیروکا برخودانیشی ورشن داتر برو گوتن دولت قبول نکه و هم بر ویاد سکنه و اف مسئله ایدی واک ایسیانه که ته ناف کرنه
باشه جه هیدی ناو دمه که کرتا دست بینجه مروه برو چه دوه مروت کاره بجه گلک عشیره داجی پیشگری برو را چه دوه ایرانی ساکان گلک دینه دیسا دما شیخ سعید دا هنک کس هنک ام بجن دسته هنک گروپ چیه داده مینن ام بجن عشیره حسنان یا زیرکاندا evnaji deni hidi tevli birodu. Yani biro bixo mesela malbata hasa Suriye ev çok nava aşiretin nine nava malbata ki evna daha ziyade berxikine sakan jiteni xalqan jiteni zaten evna her se aşirajı melen celali yani celali tevayı tevli şerri kli daxil be و گلک پشکری دادن برای ماها ایرانی خالقان بجن ناوندا وانا ایرانی و خالت عبدالله خاجی کلام بارودا دباز دوه یعنی او عشیراجی همی گشتنی آلیکاریا برو یعنی هیدی وقت دم امتین سال 1927 او چاخ خوی بون آباد به سال 1927 باشی چه امنا تینی تبلی شرگلی داخل به دما امنا تینی ایسانوری وک اینوانا پاشاتی تی تبلی شرگلی داخل دوه ورشن داتا شر هنکی daha زیده اک دوه زیده ام بجن ارتنیکاریه دا شر گلی داخل چه دوه یعنی خوی بوده هنه کسا مثلا پیور ده هنه فعالیت ها مثلا فرده هنه گلک چاتشما جیه دا ده کرنه دولت چه لیدنه را که یعنی او ارگانیزاسیون خوی بونی چه کریه براستی جه ایدی daha دخوزه بربیا بگره جبر کو حتی قرصه وانی ارزرمی خوی بونوان درنا امبیشن پروپاگاندا دکه امبیشن شبه خبر دکه تندوره که دخه قرارگاه دویمی هیدی دولت لیدنه را که اول تشتا daha زیده دوه وان چاقانا جی او کسین آقاین چون سرگونی اونا جی هیدی دخوزن وانی تبلی سرهلدانی ببین خبر داشتن خبر دم آنها را دیجی مندکارن وانه امناجی هیدی گله کستینی ام بیشن اف چه خالص بکاتیه کرسین پاشا ام بیشن زاروگه یا هاتنه محمد و نادر پاشن نومان افندی بخوده شه او قادر هاتیه تیمیر شمس که هاتیه نومان افندی تی یعنی والحاصل قادرو که گله باش چه دبست چه آگری و شر هر دچه زیاده تر دوه دوان چاقانا دا دولت ایدی دهال دنر نا وانا نکاره وانا را میتوبا دشینه امنا میتوبانا امنا نامانا دگیجه دست برخودارا امنا جی برسوه دادن یعنی پرانی دولت امبیجن هنه کساجی بکار دینه امبیجن اف چاق کسی که ناوه یا خلیل به حوال نومان افندی وانایه دیسا ابراهیم حقه لورزاده ابراهیم حقه هیه اواج حواله آنه هیه یعنی دولت دخوزده وان مروانا بسایه وانا بهنه میتوبا بشینه هنک چه میتوب بخوا سر نوه قایم مقامتی دشینه دخوزن بر اوا مسئله وانا رعفه که دخل بر اوا مسئله زیده درج نوه یعنی او چاق هیئت دولت دا مثلا مجلس دا 10 ملت وکیلی تنی یکی استانبول یکی بازی دیه هنک امبیشن اف چوخ جندرم قومتانی تومن قومتانی جی تنی یاله سرهلدانا چیای آگری داشی برو بخوز ذات یه سرکه بیه ایستان نوری پاشا فرزنده بک خالص بک وک امبیشن سرلشکره وان برخودار هاشی تی وانا را مثلا نابر وانا دا خبردان چه دبه داوی دولت وانا لیدنی را دولت وانا نکاره لی دولت والا جناسانه دولت باشه دچه
yani گوتن اخوانا نده قبول کرنه ev çok ledeni rejişer heneki daha zedetir çedebe gelek bajara da şer her de daha zedetir do devlet ve çakıcı heneki graniya xdede ser diplomasi İngilizara nizam Sovyetera xaberdana çetke u pişkiriya vana digre başıcı İran'ı racı pişkiri digre ev çok henek arda İran'ı çiğ agriye peçuk hildede nafsanlara Türka u yale vani da henek arda digre dede vana yani ev çok şey dema سال 1930 ام هاتن هرما زیلانجی هم عالیه چاندنی ده و هم چی خودی کرنا آجالان ده گلک دولمت بیه چما وانا پشکری دایش بشن شرقانین چیای آگری دولت دخوصه وانا هنکی هدف بگره و دخوصه چعب وانا هم بشن بترسینه براستی جی سال 1930 مرد کاره وها بیجه او یعنی کنکوژیه که گلک مزن چه دوه یعنی دولت خود جوابانا بترسینه لهمبری گله هرمی او برخودرین چه آگری خاطو پلان کرنه کتابا من اف تستانا گوت نه کتاب جی سال 1930 داده ما دولت دخوزه کنکوژی حرم گلی زیلان چه بکن تاریخی افچاق 12 سالیه yani pişti bir mesele şindadır, pişti bir konkuji şindadır. İdi daha kesin şergili dahi demeşinin debejin em idi evi şerrin nikaran serkevin serketini em dest naxan em tekharin li hatane daviji devi em berxoji bidin. سال 1930 دا آخت با کنکوژیا چه دوه تارناس 10-12 سالی بیه بخوشی سال دویجه ناوه باویا جی اوسوه حالی جویه امنا خلق گنده پرخولیو بونه باشه جی گنده وانا را دیجن نشته هم بجن کرتانکیخ چارتاش گنده وانا سرفیز دا تبلا دیریه باشه جی وانا هلددن دینن سارکوی tercüman etti. Devreşbek tercüman raddebeje te her gündiyo gişti mesela bini bira kesek nerede ama ahavana bedne bana bira kesek vandarına nehilin neçin ama kuzaki bedne ve bira jinzarji zihniyet dahi am bijin xamdaxı xok bikin u rebe kevin u nevereki başı bana haldın done günde berhani گنده سارکو و کندوکه دنوا و هر گوتنا دا ام بیشن جیه کبیه وانا هلدتن دونه ایرکی و باشه ما تارناس بره وی جی ایرکی کنکوشی چابو چانه بو همیتش مرا دیسا گوت امنا بیرکی رودنن اسکر دیجن همه دسی هگوله سروار راکن و نرتسن باشه لی دنیرن به سلاحین اوتوماتیک وانا گشتی گله باران دکن ایدی daha gele kes demire tarnas بخوشی ev çak دو گله وقتی برindar کرنی yani برindar demine yani همیتش باش تا حتی بیرایی مهدم اجرا دگوتی بحثا گلی بکه همیتش دگوته جانا مرد دگوته یا از برچاوکاخ داینمه جیه که از بیر دکم لی از مثلا گلیه زیلا تجارا بیر ناکن براستی جی همی هپیوی ندامه دید پو حافظا یا مرودگاره ببیشه قد بویره گلیه زیلا بیر نکر بو باشه ایرکی دا دمینه devlet gelek hesa dokuje gelek kesin berindaji çند kemna nav kesin ambijin jin ve zar ve hami kesa gişti dokujin
evji malbata xı gele kesa qeyd dike, gele kes dene kusteni. Başı bave yote eyi vereki dınava kumkuşi dava kuştiyana da xılas dike. U tabi devletçi çıkasın mal mülke herema zilani ye gündiyo hebe hemiyeci dest ser her testi. Gelek kesi done اردیش حبسخانه و باشه گل کسایی و گوتن آنا آشاد داوود جیکه جرا بناف دکن دیره که داشتی گشتی دکوزن در حق آشاد داوود دا کلام کرم علی بگ جهیه اوجی حبس داخل دادن چاوا دکوزن باشه امشن دنگ بیجا اوا و کلام کی گوتیه باشه بابا یا ای هل داده دچه بازی دی دم دچنه بازی دیجی ایره که حکیم کیه باوی خواستیه مثلا پیک ورخ پاک بکه دچنه جمع حکیم وقت چون آنا چه دوه دولت گله کسی نمیشن شرمانن آگری دوینه و سر آنا شده که و تایر ناس وی همراه خدا وانتشتانا گشتیجی دبینه تشتی هر بیرو یا نچیجی یکشی دما اونا دچنه گنده پرتاخه ایره که دولت شانزده کسا دگره دسته وانا گشتی گره دده و وانا دوه بجن گنده پرتاخه تپه میراج یارده بجن دون ایره که همیو گشتی دو گشن و گشتی ایره که مثلا مرزده که دا چال دکن بناخت دکن ev mesela ki gelek haşe ya da bandora ki gelek mezun dike davi bave ya te gırtani bave ya ke hapsu adani demek için da tartıcı vanar haber ekti de beje bave te hapsxane da jiyan xdastay امنا پاشتنین گنده که ناوه یا قرنشین عرضی باوه یا یه بیشن مالباتا یا پاششی لیدنین دولت دست سروانا امنا اصلا ناوه دمینن یعنی آیدی دچنجم هنه کسا هم بیشن ریشمرتید کن گاوانتید کن وقت مگوتش یعنی هرما گلیه زیلان 20 ساله ایره که ev 20 ساله قدخه دمینه ev آرازیانه جگش devlet بکار دینه دم devlet آجال دینه حیوان دینه نیره که دخوزن بچرینن وقت شوان جی وجاری وان کرده دگره یعنی تشتکی گلک عجب ev kurd radon de çin becarici ev kesin baba ona koştiye bire ona koştiye diyor ona koştiye ona ra becarici şivanti etken gavanti etken u davi ev başı sala çıldı diyor da de çin leşkeriye u 4 salacı leşkeriye dike bahsa qadaxa qırına zaman em bejin ye şapqa وناشی دکر داوی داشتی دخواست هر تمامی گفت دو قانون جمهوریت دانش از نگاه دخواستم هنر داشتاجی به کتاب خدا بخوینه جبر کو کتاب دا زار زمان تایر ناس هات یعنی فساندنی تایر ناس گلک تشت به آوایی که زلال آنی زمان از دخوزم هنک بشاجی برای کتاب دا بخونه برای هم مثلا کتابی و یا گلیه زیلان شرکلی داخل و تایبتی جی کنکوژی داد چه هاتیه چه کرنه چه هاتیه سربانا برای امنا باشتر و فهم کرنه از نهاج دخوزم کتاب خدا چند بشا بخونه İcar erkesin kuşten germa nivru bu. 7. ay bu. Ne zanım çende 7. ayı bu. Ev millet hamu xasil bun, pırpeti bun.
perpeti bun. Evzarên hûr, îca esker pêket evzarên hûr herçê en de perpetin, singûl li zikevan dixistin, davêtin rastê. Jinên hemde min didît zikevan pêk hetibûn bi pehîna zikevan diqeleşandin. Jar jê derdixistin, vîsa kirin orta nîvra esrê, îca esker û zabitan van çûn, hinek esker jê Xwedê ditirsiyan. Van dan dû, zalim ketin navê. İcar notala kelehoşkan zeviyan, xwe ji tirsan avêtibûn ser hev, a wiha bilind bûn. Çawa da zeviyan da gevertê ser hev, aynı komkomê xwe avêtibûn ser hev. Lê keleka vê çem hebû, aliye çepê cewa avê bû. Ev cewa avê, vê demê millet xwe saxîsax avêt avê. İcar av û xûn tev dikişiya. Belkî millet hinek sax di avê da fedisîn. İcar dema esker di nav da kişiya çû, tek tek hê meriv di dorê da direviyan. Hema çawa davêtin dixistin erdê. Jinzar mêr direviyan. İcar gava evil esir topkirî birin, gazê muxtar kirin. Gotin herkes bila nefsa xwe, xemla xwe, qîz bûk, jin bila bi xemla xwe bila were cex û mamdar. Tarnas issa berdevam dike, ez nigo jî dixwazim vêrekê berdevam bikim. Bila bibêje ev milletekî ter temîz e. İcar zêrên jina zînetin serê jinan li ser piştê a wiha vedgerandin. Te lê di nêrê dest avêtina kolyeyên stûyên van zêr bûya, zîv bûya. Berê zîv daha zêde bûn. Merivên berê, jinên berê zîvên van hebûn. Kofiyên van her taraf zîv bûn. Hemû zîv bûn, zêr bûn, zîv bûn. Hema top dikirin. Herçê ensax bûn, singû dikirin. Herçê ensax nebûn, xwe bi mirîtî avêtî bûn. Ez di cem pîrîka xwe bûm. İcar dema ateş kirin, diya min û pîrîka min xwe avêtî bûn ser min. Ez îdî hatim helatê mirinê. İcar dema ev vergerandin, ez di xwînê da bûm gevest. Nizabûn esaxan. Esker vîsa geriya zêr û zîvên destên van, êzên de destê van, mûriyên destê van, hinek zîv kolye di destê van da bûn. Temam esker ketin nav, ev tev hildan. Em jî man li van daya. Em man di nav vê xwînê da, ez bi du guleyan birîndar bûm. Ev pê min du gule lê ket, ez birîndar ketim. İcar naralan dihat, ez bi çarlêbkan di nava van da digeriyan. Metekê min hebû. Kuşka bavê min bû. Gote min, hinek av bide min. Min got temam metê. Temam xwîn jî ji or da tê. Ez çûm min sola lingê diya xwe deranî, ti jî av kir, bi çarlêbkan, notila zaran bi çarlêbkan çûm. Esker jirna me derketiye lê li dora me devriyê digere. Ji dûr ve lê dinêrin, dibêjin ka kî heye, wîsa diavêjin. Ji dûr ve notila dilopan ateş dikirin. Ez çûm min av anî da meta xwe, bi avê ra meta min jî mir. Meta min mir, ez heta êvarê em sê çar birîndar me. Ez dixwazim hinekî ji vira bixwînim. İcar geliye zîlan di 24 gundê vî da temame esîrên vî kuştin. Kî jê Filîtê hemû Filîtê. Navê gundan Perexwelê, Milk, Sarkoy, Birhan. Ji Birhanê ji gelek kes hatin kuştin. Hesan Evdal, gundê gelî êdin ez van zêde nizanim. Eks, şor, ez van zêde nizanim. Gomik, Murşik, Şorik, gundên hemûyan bû. Komir, Çakir Bey, Xarsos, İnalî, axir 24 gundê vê çaxê qetil kirin. Tirkên erdîşê ixbar kirin. Qetil kirin ev hemû gund. Tek tek zarên hûrik Filîtê ne. Ji hîn malan qet kes neman. Ji hîn malan du heb, sê heb Filîtên. Ji hîn malan jî qet nehatin kuştin. Revî bûn. Ehlê Tirkê erdîşê îcar malê van hemû birin. Bûnî jî niha bûye gundê Afgan, gundê Mele Mehmed. Mele Mehmed vê çaxê xwe dabû ser tayfê, bû milîsa hikûmetê. Di gunda ev ne malê bû. 24 mêr top kirin anîn kuştin. Wekî din di gunda tu esîr nehatin kuştin. Malên van temam eskerî rakir anîn erdîşê.
ریم بحثا پرتاخی جکر از دخوزم بره که زار زمان تایر ناس بحثا پرتاخی جی بکن چا 16 مرو برنه به مرزلکی دا بن آخ کرنه از دخوزم اوی جی کنایی بخونم ایجا بسر پرتاخی دا گرتن 14 مره همایان گرتن برن کشتن آنها تف حمود مزلکی دانه مزل تف یکه لی پیشبر گند اف 14 میر آنین به هفدو و گریدان آپ من هات امبرن پرتاخی اف میر پرتاخی اسکر بسر دا گرد 14 میر جی گند گرتن به مختار وان را برن اردیشه جی اردیشه هلدان آنین پرتاخی لی پیش مقابلی گند کرد بردان اف کشتن اف نها حمود مخبر کی دانه یعنی ترکن اردیشه کی جان اخبار مسن بکره مطلقا دو کشتن ایده امر کشتن خلاص بو ایجار دگرتن دبرن حبسخانه ادنه یکشی از دخوزم وره که هنکی بخونم و از هیدی وره که آخفتن داوی بکم دما کنکوژیا دگلی دا دیا من هات کشتن برای که من سنگو لی خستن قلوس کرن هوای ده پیچه که دا بو هات لعرده کد کشتن خوشکا من آخامه همو کشتن بیرکا من کشتن خوشکا باوه من یک هبو کشتن خاله باوه من لجه من بو افجی کشتن اف تمام جمالا me hatın kuştun. Aynı bir roje, aynı deve meseleyi da. Eci dinav cenazeye da bu. Birika min ez xistin pesiraxı, bi ser min da xaavet ser min. Vakta ateş kirin, çava vakta tu diçi zeviyaxı, gavran bidi serhev, visaxı avetin serhev, ki ev dert dit, icar klam liser derxiste bun. فلکی تا وها لما کر سر خو هجان گردان خو لما با کر تی تخت ما پای لما خراب کر ایده از کلامان نزانم گلک دریج بو لسر کنکوژی گلک کسان کلام گود کلام درخست ایجار اف کلام هانه ویسا چه کربون لسر مسئله دما دقت لامه ده هر کس به آلیه کی دا چو هر کس جگونده خود درکت آگر بردان گندان شوت آندن مالین وان بتون توپ کرن، بعضی وان دوارین وان، حسبین وان، گاین وان بتون گاوا توپ کرن برن اردیشه. اف مالین وان 24 گندان کشتن شوت آنده. مالین وان برن اردیشه. مالین وان ترکین اردیشه خارن. آنین هاتن دا آخریا بیدا جه اف مالین وان وقتا چو آگر بردانی ایجار خان مالین وان شوت آنده. جه حسن عبدالی من میرک و جنک دید. ساخ جناب در کتبون. حتی وان سالین هان محی میرو دو گوتن. جارنا مسئله خوش جمعه دو گوت. من جنک جدید ناو وی رحم بو. قیز بو. وی چاقه. ویشا جی ناو جنازه فلیتی بو. من وان سالان دید artık مریه. مریه وی چاقه جی کم مانه. نمایه. مدید خوده هل بشه طرف خوده دایه. تشتین عجیب بو. من بخوا مسئله دلالی جی در گوت. Tahirnas dve kitebe da brastici her çıkas deha hebevin cura diruk da mecera axaftan kiriye beji ev bu yeri gelek hafızayı ki xort her tem jmer dugote brasti ev xavata dema meçekir me gelek kesaji alikari gert gelek kesa jmera Pişkir yağı işanda yani beteni beyame ve ev xavat serne diket. Ez dixwazim van gelek hevalan jî hem dema ez çûm erdişê gundê erdişê alîkariya xwe mira kirin hem jî dema me kitêb veşand gelek hevalan alîkariyana çê bû ez dixwazim nava wana jî bi hürmetî bir bînim kekê Mehmet Emin Türküs Bîrvan Gültekin Bahar Gültekin Mehmet Gültekin pêşgotana kitêbê jî nivîsî bû dîsa ji bona kitêbê
وەک ڕاستنەویسێ مامۆستا سیپان حاجۆ موسا قارەمان ez gelek spasiyaxe ji van heval û hogora ra pêşkeş dikin malavan ava vebe bi rastî jî em ne hevalana min motive kirin vê xebatê da ji ber ku hinek xebat em ê dinê jî henin em hîdî dixwazin wana jî wek amade bikin ji bona çapê ez dixwazim yani herkes bila mesela geliye zilanê yani deqekî evî komkujiyê bifikire ez dixwazim bila gelek kes kitêbê bixwîne ji ber ku ew dîroka me ye em gerekê van tiştana hayedar bûn mixabin gelek kesên wiha komkujî da cî girtine gelek kes bê neaxivîn û hemî tişt wana ra çû bin axê ji bo me ev tiştekî baş nîne ji ber ku tiştê her diçe bin axê ev dîroka me ye zimana me ye divê em wana biparêzin û wana xwedî derkevin yani her mirovek bila ev bername me jî bibe sebeb yani persekî xwe bipirse bibêje yani geliye zîla komkujiya geliye zîla ji bo me tê çi wateyê yani ez dixwazim bira hevalê me hinekî jî vê hêlê da vê meselê binêrin kitêba me wek me gotê veşanxana lîsê çap kir ez dubare spasiyexin hevalên xebatkarên veşanxanê ra dikin mala wan ava û ez karê wan carka dinê serkeftinê dixwazim daviya davê ez dixwazim piştî kitêba me tiştekî nivîsî bû ez evî ji we re bixwînim û gelek spasiyaxê jî we dikin kesên tevlî bernamê bibîne û kesên yek guhdar bikin kesên yek paşê guhdar bikin ez wana ra jî dibêjim mala we ava be ev pirtûk bi îstîfakirina Hafiza Civakî ji bo komkujiya Kurdan a Zîlanê neyê jî bîrkirin û ev komkujiya dîrokî bi bîr were hat nivîsandinê em dixwazin ji merivên divê komkujiyê de hatine qetilkirin re qedirgirî û rêzgiriya xwe nîşan bidin û êşa mayiyan jî bi par ve bikin bi bîranînan komkujiyê ku hîn nehatine pejerandin ne tenê neviyên kesên ku di komkujiyê de jiyana xwe ji dest dane ji bo neviyên kesên desthilatdar ku tiliya van divê komkujiyê de heye jî giring e êşa ku ji desta devletê hatiye kişandin mervan nêzîkî hevdû dike bûyerên nexweş di navbera komanda dibe sedemen zimanekî hevbaş a giring ev e ku dilê me ji bo zimanê me hevbeş vekirî be ez carka dinê spasiyaxe dînime ziman hêvîdarim me derheqa kitabê agahiyan baş da ez we hemiyara rojekî xweş û selametî dixwazim xatirê ve